Жаралдың қайдан өмірге, жаратқан барбы көңілді, тирүүлүк жолун улаған, ырдайлы өмір жөнүндө. Төгілбі өмір төгілбі, ар күні ойно төрімді, 100 жылға жете жашайлы, бұйрусын аны көрүүгө. Жакшыдан жашыл баккалы, жамандан жүрөк таккалы, мезгилдин улам төрүнө барабыз чогуу аттанып. Жараткан берген белеги, денеме өмір шериги, сен барда жыргап жашайын, бир күнү таштап кетерим. Мезгилиң жетсе кезеке, турарсың бир күн бекетте, берген кол өтө жакшыдыр, өмүргө ошол береке. Жакшыдан жашыл баккалы, жамандан жүрөк таккалы, мезгилдин улам төрүнө барабыз чогуу аттанып. Керемет кешиңиздер менен, күрөштүн жолдосу менен көрмөкчү, мындан кийин сиздер менен тузмасыптеш болуп отурабыз. Бүгүнкү Тулган күнү Мунара ишинебизден Тулган күнүнө кош келипсиздер. Келиңиз Мунара ишине бүгүнкү кечени өзүңүз ачып бериңиз. Келиңиз ишине сөз кезегин өзүңүз ачып, баш көз кайда барса ошо барат деп өзүңүз баштап бериңиз. Балам ашсыншы. Толкундан сөзүңдү да таппай калдым. Мен балам сүйлөп эле балам ашсын. Куш келипсиздер. Бүгүн ушул апамдын туулган күнү менен апамды сыйлап келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Айшинем толкунданып, төсү көккө жетип, өзүн ордуна кое албай, толкунданып турган кези сизге чоң рахмат Айшине барып, коноктордун көңүлүн ала бериңиз. Биз сөз кезегин баштайлы. Бир туугандар талант аке. Анда коллектив жамаатка сөз берип, сөз кезекти сиздерге берсек. Өзүңүздөр баштап берсеңиздер. Солдун жарым эле сиздер окшойсуз да? Келиңиздер улуулатып сүйлөй бересиздер. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү ошо Мунаранын юбилей туулган күнү кечелерине Мунара сага эмне дейбиз? Ушу бүгүнкү эң ушунчалык Аллахым ушул даражага жеткирип, ушул жашка жеткиргенине Аллага шүгүр. Ушу бала чакаңан
астында ушинтип балдарың, аяш балдарың сен ушундай юбилейлериңе, туулган күндөрүңө өткөзүп жатышыптыр. Тынч бол, сага узун өмүр, чын ден соолук. Балдарыңдын күнүн күчүн көрүп, тойлорун көрүп, небере чеберелүү болуп, ушу дайыма сенин жакшылыктарыңдын үстүндө жүргүм келет. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Ушул учурдан пайдаланып, бүгүн биз карындашыбыз Мунаранын аябай жакшынакай ушундай өмүрлүү бактылуу күн болуп турат да. Мен биринчиден Мунарага бүгүнкү юбилейлик күнүнө чын ден соолук, узун өмүр, чексиз бакыт жана ошондой эле жакшы нерсе болуп атат. Машина булуп болсун, дайым машинанын астынан шамал өтө берсин, так өзүнүн гаи катары дайым шамал болуп зеленый свет болуп жүрө берсин. Мен сага чексиз бакыт, узун өмүр, гүлдөй жайнап, гүлдөй гүлмүн. Мен дагы ошо Мунара алтыным бүгүнкү туулган күнүң менен сенин кубанычыңды тең бөлүшөбүз. Өмүрүң узун болсун. Кудайым ден соолугуңу берсин. Ушул балдарыңдын өмүрүн берип, жакшынакай келиндер келсин. Бул жашоодо эмне тилек кылсаң, ушул тилектериң баары орундалсын. Дайым эле ушинтип күлүп, ырдап, жыргап жүрө бер. Bir sana bir kutlu aytayım dedim lazım. Esmin çıkparma, karavat şimdi. Medyeme ya, eştegende ayıp berem. Ушул жерге келген баардык ушул конокторор жакшы тилек максат менен келип, жакшы айтып турган сөздөрдүн баардыгы сага кабыл болсун. Дайым сен тойлоруңда эле жүрө берели, балдарыңа алдына ат мингизип, жакшынакай машиналарды мингизип атасың. Ошол машиналардын ичинде балдарың алган жарлары менен, бала чакасы менен бактылуу болсун. Сени алдыга отургузуп эле балпайга байбиче болуп, ошолорду сый урматын көр. Мына жогоруда айтып кеткен эжелердин сөздөрүнө, агалардын сөздөрүнө кошулам. Жетөөнүн бирөө Кызырден ушулардын айткан нерсесин дайым ата кылсын. Кудайдын кулагында болсун. Кудай ата кылса баардык нерсе насип кылат дейт го. Ошонусуңардай сага биринчи бул байлык, ден соолук. Сага ушул байлык өтө чоң каалайм, ден соолугуң болсун. Андан аркысы акырындык менен боло берет. Дүйнөдө тынчтык болсун. Балдарың менен тынчтыкта, бир туугандарың менен дайыма апаң болсун пешениңде. Мындан аркы жумушуңда, мындан дагы мына балдарыңа Кудай ушул үйлөрдү алып берип атасың, машина дегендерди мингизип атасың. Ошолордун ыратын көрүп, чайын ичип, ушу жакшы карыялардан болгон, сыйлуу, урматтуу карыялардан болгон. Кийин азыр эми жашсың, дайым ушу гүл боюнча жүрө бергин. Гүл азыр сени биз гүл катарында көрүп атабыз. Азыр сен эч кандай картайды деген сөзгө жакындашпайсың. Эми мен кийинкисин айтып атам да, сага кийинкини кабыл атам. Ошонусуңарда мен силерге дагы ушул жерде отургандар баардыгыңарга ден соолук каалайм, тынччылык каалайм. Ушундай жакшы күндөрдө жолугушуп жүрө берели. Куттуктайм. Ден соолукта бол, өмүрүң узун болсун. Кудай кааласа, уулдарыңын тоюнда дагы жолугушайлы. Ушинтип жакшы көргөндөрдүн баардыгын чакырып ушинтип жолугушуп, сыйлаганыңа чоң рахмат. Ийгилик каалайм. Келиңиздер, сиздер да сүйлөп коюңуздар. Микрофонубуз кыска. Жакыныраак келиңиздер. Сиздерден кечирим сурайбыз. Келиңиздер, жакыныраак. Урматтуу Мунара, мен не дейм? Мен де мурунку, менден кийинки сүйлөгөндөргө кошулам. Сага ден соолук, ишиңе ийгилик, ар дайым ушундай эле батирайлардын гүлдөй ачылган бактылуу эне бол. Балдарыңдын сүйүктүү энеси бол. Эртең келин алсаң, келин эмес сага кыз болсун. Ар дайым сый үстүндө сыйлашып жүрө берелик. Ушу алган тупарың көп болсун. Бала чакаңдын күнү үчүн көр. Ар дайым Кудайым канча жаш берсе ошол жашоону жашагын. Ошол жашоо татыктуу жашап, ар дайым ушу жаш боюнча жүрө бер.
ушул. Söz kalmaya kaldı, ben de bunu bana söyleyip koştum. Ben de o sözlerine koşulam, жогоруда aytkanдарга. Daima ошентип жүзүңө күлкү келбенден сондуктан бажыра эле жүрөм, жазып жүргөндөй болду. Daima үйүңдө жакшылыктарды каалайм, бала чакаң менен дайыма бар бол, тынч бол, бактылуу эне бол. Бакыт деген нерсенин ичинде баардык нерсе болот. Кыскасы бакыт каалайм. Сага ден соолук, иштериңде ийгилик болсун. Дайыма ушундай туган күндөрүң үстүндө жүрө бер. Алган баштан дөңгөлөк астынан дайыма шамат өтүп турсун. Балдарыңыз сенин артыңда болсун. Дайыма ушундай жүзүңдө күлүп кетпей, жылдарың өтүп. Менин ушул бакка сөздөрүнө кошулам. Дайыма бактылуу болуп жүргүн, балдарыңыз тынч болгун. Ушул алган машинаңа көзүңөр күт болсун. Дагы не дейм? Ошол сөздөргө кошулам, ден соолук болсун, иши ийгилик. Ошол каалайм. Урматтуу меймандар, бүгүнкү туган күнү менен ушул Кудай берген жашты жашап, досум ушундай жүзүңөн жылмайып кетпей, ушул жаш болуп, кызуу күндөй болуп, ачылып жүрөбүр, ушул балдарыңды кандай үмүт менен чоңойтуп, кандай кыйынчылыктар менен чоңойткон болсоң, ушулардын убай урматтуу болсун, ар дайым ден соолукта болуп жүрөбүр. Ушул өзүңө кандай жакшы нерселерди кааласаң, сага ошол дүйнөдө жакшы нерселердин баардыгын каалайбыз. Ойбай, сонун сөздөр болду ичине. Келиңиздер, белек бекчектерди тапшырып коюңуздар. Эми сонун сөздөр болду. Келиңиздер, гүлдестелерди тапшырабыз. Караңыздарчы, кыргызымдын салтынан айрасаң болот. Кыргызым аттан жыгылса да салттан жыгылбайт дейт. Sizler sürekli şu olanızda esne kalıyor. Biraz oturup pes oturumuzda nazarı birazdan ki oyun, zor, muzika, tansa degenlerde kalırız. Bir güç. Gelingizler meymanlar, göngül açıp çer yazıp, ortaga gelip bilip ketingizler, sizler göngül açıp Ayşinem normatından Munara Ayşinem öz başta bersin. Gelingiz Ayşine. Başlı göç kaynağı olsa şaka uğradı deyip, gelingizler başını şu özünüz başta beriniz.
И что на первое скучать не пришлось. Мы накроем стол и выпьем за любовь. И будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо. Но чувствую, я тебе загуляю. Ой, загуляю. Если на утром болит своя голова, не скажу прямо, ты не умеешь петь. Как ни крути, полечиться одному, но лучше с коллективом. Выпей по чуть-чуть и будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо. Хочешь, но я не загуляю, но это тоже хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо. Хочешь, что я не загуляю. Ой, загуляю. Полюбила, но не то, думала в любви джекпот. Присмотрела круги вот я для себя накрыла стол. Есть кипятик и рассол, будем мы сейчас гулять. Наливать и выпивать. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо, я чувствую, я не загуляю. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо. Birleştirişken kollegaları kelingizdir, jana söylep koyabыз деп атышты. Söylep кетиңиздер, каалоо тилек. Bunlara işinenden birleştirgen kollektivleri jana söylep koyганды тештиler. Да нет, Gelin sizce, özünüz başına veriniz. Salamatsınlar bu urmatlı mehmanlar. Şu bize sevgimiz tuğlan günü kutlarını alganını bulutkan eken. Bu sevgimizge kolektiv atman, densoluk, iyiliği, bakımda, жақсы kızlarda kelin kılıp alıp, kelin toylarında beni onları nasip etsin. Daha bakımlı olun. Yaxshi opamga gaplariga qo'shilgan holda do'stimga baxt soldat, uzoqda Xudo xolasa yaxshi to'ylarda qiling, yaxshi kelinlar uchraysin, xizmatlarini qilsin, nevarani chevarani uzoq umrlar jon bo'lib o'xshaydi. Ашот, этот прекрасный вечер, ты была самой счастливой. Чтобы появились ты, деньги, дети, чтобы были здоровы. И остальное все потом. Мен нарядец бүгүн курманыңыз менен бул дүйнөдө буга чейин канча жашасаңыз мындан ары дагы ушунча жашаңыз.
балдарыңыздың урматтуулугун, алган турпарыңыздын чөңгөлөктөрүн тоғын жүрө берсин, эч качан оорубаңыз, балдарыңыздын бешенесине бар болуң, бай болуң. День рождения. Кичинакай аяш балдарым атынан подарок бар, сага ушуну табып коем. Веселье болсун. Белектер тапшырыңыздар, белектер құтты болсын. Стали звезды на год взрослей, их сорвался с календаря, но не стоит грустить зря, не зря в день рождения собираются все друзья, и чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения! Успеха, радости, веселья, любовь, желание, исполнения, и миллион ден соолугуңу берсин, балдарыңдын ушу жакшылыктарын көр, жакшы келиндер келсин, жакшынакай кайнене болуп, балдарымдын төрүндө келиндеримдин чайын ичип, балпайган байбиче болуп. Гүл орнуп, чаңга бакыт болсун, кабыл ал, эжекелериңдин куттуктуу болсун. Жакыган жайлап турган бул заманда Мунара туулган күнүң куттуу болсун. Камераға шындай болды. Мұнараның туған күнімен құттықтаймыз. Өздік майрамын болсын мұнараның. Саға Аллах қанша жаш берген болсын, ошол жашты өзің қалағандай болып жашаған, ден соолук, ұзын өмір, балдарынан, қыздарынан, небере-чеберелерге жакшылыктарын көргүн, дайыма дасторконуң жакшылыктарга жайылсын, жанында кошкон жакшы туугандарың болсун, жолдо жолдошторуң болсун, бизге окшогон эжелериң болсун, дасторконуң жакшылыктарга жайылып, ортоңузда талашканыңыз сый болсун. Алган туттарыңдагы жакшылыктарга бул биринчи сатыр сол болсун, мындан да жакшыларын Алла Таала насып бере берсин. Туугандар бар, силер дагы. Өтүп кеткен Норус майрамыңыздар менен куттуктайм. Ден соолук, иштерге ийгилик, алган ийгиликтер болсун, жакшылыктарда жолугушканга Алла Таала насып кылган болсун. Бар болуңуздар. Munara işinebizden kollektivinen bir tuğanlarından 3 jama çıksanızlar oyun uyuşturalı. Gelingizler, bugün oyun zoq bir konkurslar var. Gelingizler 3 para çıksanızlar. Жақсы бийлең деген эжелер, акелер болса келиңиздер 3 para olur. Gelingizler ejeler. Bugün mayram. Gelingizler 3 para çağırmışlar. Tamam, bir oynayalım. Ne olacak şimdi? Bakın ne? Benim ağzımda Munara işinebizden kollegalarına, bir programlarına gelingizler 3 para. Ne olur vereceğim çıktı. Dağı 3 ecel çıksanızlar. Gelingizler. Ben жақсы бийлеrim деген эжелерден келиңиздер. Gelingizler эжелер. Belekler var, жақсы belekler. Gelip belekte alıp ketiңiздер. Gelingizler. Men biyleyim, biyde tutam degen ejeler, moljelere gelsiңiздер mi? Jana bilip atыңыздар эле.
Жакшы. Келиңиздер дагы 2-3 жам чыкса жакшы болот эле. Көбүрөөк болуп. Келиңиздер эже. Белектер бар, белектерди алып кетсеңиздер болот. Келиңиздер калуучулар барбы? Bunday күндөр аз эле болот, келиңиздер эми. Айда жылда бир болсо, өзүңүздөр алыс жерде, Санкт-Петербург шаарында болсоңуздар, Кыргызстанда болсо мейли. Ар бир күндүн биринде той болуп. Келиңиздер эжелер, сиздер өзүңүздөр баштай бересиздер эми, үчөөңүздөр могул жерге турасыздар. Мындай бир катар болуп туруп алсаңыздар. Мындайдан. Келиңиз ага өзүңүз дагы кошулуп бийлеп берсеңиз болот. Келиңиздер мындай, азыр чогулуп бийлейбиз. Музыка бола берет, сиздер бийлей бересиздер. Музыка токтоп калса деле кайра бийлеп ууланта бересиздер да. Музыка токтоп калса, оюндан чыга бермей болот. Сиздер музыка токтоп калса деле кайра бийлеп кете бересиздер. Музыка токтоп калса, сиздер токтобуңуздар, сиздер бийлеп кете бересиздер. Келиңиздер. Кыргызымдын Кара Жорго бийисинен баштайбыз. Келиңиздер мына музыкага бийлей берели. Бигирээк коюп койсоң музыканы. Койдум жолга байына. Булагында сайраган жан. Бийлей бересиздер мына. Жакшы чыгармалар болуп атат. Кара Жорго бийлеңиздер. Агам жакшы бийлеп атат. Окшоштуруп бийлейбиз. Бийлей бериңиздер, Кара Жорго болуп атат, бийлей бериңиздер. Бий ушундай болот. Көрдүңүздөрбү? Улагына наушник салып койгонбуз, бийлеп атышат. Аябай сонун бий болуп атат, бийлей бериңиздер. Наушник салып койгонбуз, агам калтырып бийлеп атат. Музыканы кайра улантып. Музыканы улантып. Бийлей бериңиздер, токтобой бийлей бериңиздер. Аябай сонун бий болуп атат. Кулактарга наушник салып койгонбуз. Аябай сонун бий болуп атат. Бийлей бериңиздер. Стоп, болду, токтоңуздар. Эми бийлей бересиздер дагы, мен стоп дегенде сразу токтоп каласыздар да, сиздерчи. Музыка токтогонда сразу токтойсуздар. Ким ордунан жылып кетсе, ошол оюндан чыгат. Катып каласыңар. Мен барып учурашып көрөм, барып тийип көрөм. Сиздер ошондо дагы мага жооп берип койсоңуздар, же кыймылдап кетсеңиздер, оюндан чыгасыздар. Сиздер бийлей бериңиздер. Азмаз жакыныраак бийлей бериңиздер, мага жакыныраак болуп. Музыканы кое бер. Бийлей бериңиздер. Бийлей бериңиз. Şarkıları bileyiz.
Кандайсыз? Сақсызбы? Манекен ұқсайды, адамға ұқсас екен, Кандайсыз? Абже, денсаулықтарыңыз жақсы? Плейжемді билеу. Же? Сіз қайықта іштейтіңіз? Осы базарда іштесіз бе? Көздерді қимылдап айтпа. Плейжем. Қайықтан көрдіңіз? Метродан көрдің бе? Ешкім білсіз білді. Келіңіздер қайра бейді болғандарыңыз, баштай беріңіздер. Музыканы қой. Біздің музыкант жұбағауыз жаңа музыкант. Сіздерден кешірім сұраймыз. Музыканы қой. Билей береміз. Қайра болғандарыңыз. Шамдарып билейміз. Ақ бұлттан шыққан нәрлі ай екен, ал сұлудың жамдынасы жай екен. Ашық болдың сұлу қызын береме. Не бар? Әкесі ағы нәрлі бай екен. Стоп. Қимылдап кетсе шыға береміз. Бізде қандайсыз? Жақсыз ба? Бізде бар ғой, қой. Бізде? Метрандыға жыл қойыңызшы. Анау сіздің күтқаныңызды киіп кетіп отыршады. Алып қоя берейін, же киіп кете берсін бе? Kurtkası giyip kete veriniz. Gel, muzikanı başladan ulandağız. Bir de veringizler, bir de ulandağız. Ağam alıdantarası. Bunday 4 ayımdın ortasında biyleş erkekler üçün 5 tane 4 ayımdın ortasında. Manekendері бар. Апарып, өдерінен апарып тезіп қойсаңыздары болады. Арзаны бері. Аға, 4 айын ортасында билеш өті соның білген. Жаш кезіңізде сіз көп жерлерді биле кетіп. Келіңіздер, мен жата көңіл бұрып қойсаңыздар, ол тойы бітті. Мені қараңыздар, бұрылыңыздар. Ой, еже, мені не қарып олыңыз? Келіңіздер, барыңыздар, қарай беріңіздер. Сіздерге приз берейін. Аға, қарап қойыңыз. Сіз чай ішіп, бешенеңізді тердетіп, чайды алып қойыңыз. Рахмат аға сізге шығып бергеніңіздер үшін. Ежеке, мұнау сізге, мұнау приз. Мұнау ең чоң призді мұнау ежекеме берейінші. Мұнау ежекеме. Мұнау приздерді екіңіздер, бөлі орыныстар. Рахмат сіздерге да ойынға шығып бергеніңіздер үшін. Орындықтардан орын алыңыздар. Беріп шәтке қой, қырғызға пышақ бербетке қой деген екен. Еттен алыңыздар, орындықтарды алмаштырбаңыздар. Орын алмасса ет алмасат дейді. Ет алмасса қырғыз нарынат дейді. Келіңіздер, орындықтарды өзіңіздің ордыңызға отырайлы, еттерден алыңыздар. Сен өтесің Қазақтар ет жеш бойынша екінші орынды талашып алыптыр. Біз жегенбіз. Екінші орында біз тұрамыз десе, қырғыздар айтып қойып өткен. Бауырым,
Biz karıştırlarda hoş şey başladık degen eken. Gelingizler etten alıp oturmuşlar. Almasak ya bilmesin mi? Ana şuğla almasak. Bir almasak. Ana almasak. Şunu bir almasak. Ya. Yok abi. Artık gerek yok. Ben de Ayaşın böyle daha güzel. Ciro bak. O sarı ciledi verirsen Bekle arabadan eve düştüm birden alıyordum seni. Şimdi alalım. Kaç kere koy bakalım. Komsunay Rayimjanova деген kız құттықтау сөз айтты, ананы да бірімдек. Келіңіздер көңіл бұрып қойсаңыздар. Кел, Komsunay Rayimjanova. Munaraji, tuğan gününüz kutlu olsun ece, ömrünüz uzun bolsun, ardayım yüzünüzden gölge ketmesin, ошол эң эле жаман күнүңүз ушундай болсун. Дагы бир жолу туган күнүңүз менен булыр өрбөлүк болсун. Жалпы каалоочуларды жеңил биге чакырабыз. Жалпы энелер үчүн болсун. Mama, mama, my sister.
ценит тебя, моя мама. Чемпионатом бюджет малыш бос. Кетти бирок көрүп билбеймин. Чоң рахмат. Ар дайым ушундай жерде дагытап жүрө бер. Жакшы чыгарма болду. Өзгөн кафесине рахмат, администрациясы жамаатына. Тамагыңыздар таттуу болсун. Тамактан алып отурмуздар. Чакырабыз. Келиңиздер меймандар. Бүгүн майрам, бүгүн туулган күн, келиңиздер. Барыңыздарды ортого бийге чакырабыз.
заметила, я сказал привет. Марина, Марина, я сказал привет. Марина, Марина, я сказал привет. Заманбап.нет тартуулай. Жылдарды түшініп қайрылбас күндерге қошып күлірді мен құдаймын кезгеніп тартамын жаштықтың ал жетпей албырып барамын туған күн кечелер өткенде бүгін қайрат тосып турамын қойғыла достарым шарапта ой басып булығып мен баратта билемін себепкер мезгіл дайрада шараққан дайрадай шараққан дайрадайды күші зор шараққан себеле 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 ақшамын билінбей қошылды қадіржі енекем үчімде мен бүгін ырдаймын жаны ырдаймын жаны ырдаймын мен бүгін жаны сізге күніменен бет ошо адрес жайладым менікілерге айлаймын жаш кезде өмменен өтіпті көп күндер тойменен қалған күн белгілеп мен бүгін армансыз жаштықты қой берген қойғыла достарым шарапта ой басып булығып мен баратта билемін себепкер мезгіл дайрадай шараққан дайрадай шараққан дайрадай күші зор шараққан себеле 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 ақшамды білінбей қошылды табиржі енекем үшін де мен бүгін ырдаймын жаны ырдаймын жаны ырдаймын мен бүгін жаны қойғыла достарым шарапта ой басып булығып мен баратта билемін себепкер мезгіл дайрадай шараққан дайрадай шараққан дайрадай күші зор шараққан себеле 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 ақжамғыр білінбей қошылды табиржі енекем үшін де мен бүгін ырдаймын жаны ырдаймын жаны ырдаймын мен бүгін жаны кереметтеріне не дейміз ушу аллахтың не жақсылықтар болса барлығы ушу сіздерге аталсын мына аркасы келсін рахмат мына көрсөңөрдү жеп турабыз тилеген максаттарыңарга жеткиле айма ушу бири бириңердин сый урматыңарды бириңерге жөлөк болуп жүрө бергиле дайым ушундай
жарык жаш болуп эч качан картайбай ушундай эже сиңдилер менен досторуң менен ушундай жакшылыктарга дайыма ушу жакшылыктарга жайсың. Аллахым ушу эмне тилек үмүт кылган болсо, эмне насип болсо, Аллахым ошолордун баардыгын насип кылсын сага. Башыңы таштан жаратсын. Бала чакаң кабыл келиндер келсин сага. Сыйырмат ушундай сени сыйлаган ушу балдарыңа сыйырмат көр. Шығылса қарығанында ұшылардың ұға ниеттері бардығын қайтасың сен. Омен ұға ниеттанғанды Аллахтың қабыл қылсын. Айтқан әрекет. Мақсаттарыңа жетіп, бала шақаң кең арыппен қарағыла, чебере туырылардың көйлерін көргілі, қыз баланы сыйласа, құдайым білеген мақсаттың үстілеріне жететті. Рахмат, шыншалық сүйін отырауызға, маңасы болып, өз міндеттеріңізді атқарып отырасыңар, аталықтың ата деген ене болса, ене дегенде, дайым бар бір-біріңізді күнімді болып, ешқашан жамандық көрді, шындай жақсы дасып болды. Сіздерге де рахмат, ақшамчан несі олса, кечіп мен сыйлап жеткеніңізге сіздерге де чоң рахмат. Сіздерге разы болыңыздар. Мына қызмат қылған балдарға да, неге мақсаттарыңа жетіле балдар. Бақтылы болғылар. Şu алған жарыңар білен өте үйімді şu жаштарға ұшырағылар. Рызқылы, ұманды, апалардың бiri болып, апаларға өрек, жөлек болып, рахмат. Алған машине бұзылбастан, қалыпбастан жақшылықтарды минеп жақшылықтарға. Қапшықтарыңа тезірек болып, Аллахым екі дүние жүздеріңерді жарық қылсын. Рахмат. Микрофон işliyor, ben ne yapıyorum? Vakti kalayım şu toylarda daim başçı oturuyoruz. Geç kısmat kılıp ben bir kameraya tartıp atkan balağa da çok rahmat. Bunlardan kalan alana çok rahmat. Şurada çay verip sıygılı bir sıygılı oturasına çok rahmat. Bayram karantinim, Kuday ömrünü versin, en soluğunu versin. Şu ne tilek bulsa Kuday'ın şu tilekinde akkarsın. Dasturxonun dayım жақсылықтарға жайылсын, бір туғандарың менен, бала чақаң менен, ондай аяш балдарың мен, туған ұрық мен, ел жұрт мен аман бол. Біз берекөш барымыздарға көгінді кеш қалайладағы мұнара ішіне келіп, бүгінгі тойды жетілтап берсеңіз, келіңіз мұнара ішіне өзіңіз азшылық сөзіңізді білдіріп қойсаңыз келген қонақтарға. Ежелермен қоштошқым деле келбейт, отуруп бийлесеңиздер болот эле. Ушу менин сүйүктүү эжелерим, сиңдилерим, келиндерим, досторум, сиздерге рахмат ушунча келип, менин сыйымы келип көрүп кеткениңиздерге чоң рахмат. Ушу сиздерди бийге чакырам. 2-3 бийге түшүп анан кийин өзүңөр билип. Жок, кетпесеңер деле мен канчалык сүйүнөм. Эми кет деп кантип айтам мен? 2-3 тансыга түшкөндөн кийин анан өзүңөр билесиздер да. Тамашалайлы. Баарыңыздарга дес соолук каалайм. Ушундай бир туугандарым, балдарым, келиндерим баарыңарга рахмат. Ушунчалык келип, сыйды көрүп, ойноп отуруп кеткениңиздерге чоң рахмат. Кыйынчылык эле заман болуп калды. Эки адамды чакырып чай бериш деле кыйын болуп калды. Сиз аябай чоң
миллеттен кутлуп атабыз. Бизди өзүбүздү тааныштырып койсок, мен чоң балаңыз Дилмухаммеддин биргештешкен дос уулум, ЛТР теле радио компаниясынын мыкты режиссеру, мына ишенем чоң баласы Айшенемдин Аяш уулдары болобуз. Эми келип бияка келип таанышып атабыз Айшенем менен. Ошо досубуз биздин атыбыздан да куттуктап кой деди. Өмүрүңүз узун болсун. Ар дайым ушундай жакшылык үстүндө жүрүңүз. Эң эле жаман отурганыңыз ушундай болсун. Будан да жакшы күндөрдү көрүңүз. Жакшы отуруңуз. Өмүрүңүз узун болсун. Бир туугандар, барсыздарбы? Ыраазычылык сөзүңүздөрдү айтып коюңуздар. Мунара Айшенемдин бир туугандары барсыздарбы? Сүйлөп коюңуз ага. Эң бир жакшы күндө турабыз. Кубанычтуу күндө менин карындашымдын туулган күнү. Көп жашасын, ушу Кудайдын берген өмүрү менен. Şu baalarına rahmat, şu gelip silap, şu жерде oturganыңыздарга. Неде өзүнө эмне кааласам, баарын şu карындашыма каалайм. Өмүр узун болсун, балдарынын убай урматын көрсүн, ден соолукту болсун. Баары жок şu туугандардын атынан şu түз болду. Каалайбыз. Рахмат барыңыздарға, келіңіздер, барыңыздарды тоғы биге чакырабыз. Барыңыздар